أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Hamdi mshuchuri chera samo mari gospodare Allahe azza wa jelle e Allahe kwa itano yarachia kataro havaya e puve mudoasu sima shkaral yarachia kwa amen stvoria yaratia ko din islami uputia hembare blagodatia amen yedinga sarobaristia min Allahi ko Qur'ani wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha. Kad bi tumen mangen Allah esere blagodatia te genen ne bi uspinena o kraju znači rengoro te doresen hemça ci paso do agar pa hamdi Allah azza wa jalla ko do shukari pa prema lamende chera salavatim selam bi chalaji kamaru mangu peygamberi o Muhammedi alayhi salatu wassalam mesri familia ahli beiti le selam Allah kula sini mania taqwali Allah tano ashabi em samanusha kula katrudien pe jiko yawmul qiyama ko ki praksa tane no Qur'ani musunneti. Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamen vishan do beždive družina amin Allah esere kitabea tefsirea. Sojevuti. Nažanauti kalamaka. Što se nam neću kalemu? Ne galemu. Allah esere zenea reslamji ko sarandu shofto ayeti ki suratul al-Baqara koto Allah azza wa jalla wacheri الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. فنما الله عز وجل o kolenge soitane ubedime kaj pire gospodarea care sempe hem kaj olese palem kaj iranem. Alladhina yadhunnuna ko arapsko akva lafi dhan tani sumnja, ama ako prevodi, ako primetingen pe okova soitane uverime ili ubedime isilen yaqin ubedime itane so kaj karesen pe pire gospodarean kaj lese palem pawal kairanen ali sara koji tano van sumnja sara onda ako prevod na ne ali nelogično je onda to okova so isilen sumnja ili šubha kaj karesen pe gospodarea ali nelogično je ako je tano van sumnja, pretpostavka, so se onda prevodi na okolo su i tamo uverime ili ubedime i sime mi yaqin kodova. Kad krema pelafi taro van ki arapsko čib oji sila piri deređa. Lafi van, pretpostavka, sumnja i sila pire deređe. Kad karaka ko izraz šek, stari sjame na primjer, Jeumu šek, a vela sumnjivo dive. Jeumu šek. Allah najbude singola ko dive, jek dive angla so o bayram. Pa nađana dal tan o bayram ili na? Pa odvako islami većini pe jeumu šek. Dive sumnjakoro. Pa kada vela izraz šek, odjaj tani sumnja. Sumnja koja je tani pinda. Pinda postoji situ šubha, a pinda postoji situ so. Misile. Aj sjamen van. Ama kada velo van, koja je tan isto sumnja, ama lafi van u stvari značini. Kad rošovar dežđi koje vtavar dež posto, pobaro ubeđenje i situ taroso. Tarodja sumnja, tari šuba. Emisjamen galebetu van. A o galebetu van ovdjalo u pedere vtavar dež posto,
soitano pobut negoli e sumnja. Emisiamen jeqin, a o jeqin tano 6%. Možda neso ni hari ni trunka sumnja. Pa ja znači od ova zan, od ja sumnja, kod dini i sila piri deređa. Pa zato Allah azza wa jalla vacheri الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Okola soitane so ubedime kaj ranente kopiro gospodariem kaj olea karesempe i sileno dva jeqini kaj kopiro Allahi palem kaj ranenpe neli. Pa nastavimo Allah azza wa jalla ko sarando veftatu ajeti ko te kavačere gjar يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. O čovekataro Israil, o tumen o čovekataro Israil, hvalim go Allah, den tumen godi ko miro ni'meti, kova me tumen ge dingjum, hem kova ni'meti so tumen upravljalera svetija, to jest ta'lemija, odlikujum, to jest i pobari deređa vazdingjum. O tumen od čovjeka u Israil, den tumen godi ko ni'meti. Pomini pe ko kuransko ajeti so ni'ma, samo jek. Na ne ni'metija, nego pomimo jek. Ali od ova jeka na arapsko čitani barvali, emekeva feu obuhvatili pobud buča. Pa kad ti ako i pomimo jek ni'meti, jek blagodati, odnosili preko bud blagodati a ni'metija. Čak što više, kad te akva lafi pomimo, ben tumen godi ko ni'meti ko adingjum premalo tumende, mangela te vakero Allah ko bor baro ni'meti o benu Israelčanja inelen. A lengere blagodati Allah su dingalen budsine, pomingamina mene sa otarodova. Enfma pe on su inelen blagodati a ni'metija, Jitegani niko nikade savke blagodati a ni'metija na inelen. Empomingam sa blagodati a inelen. Sinelen znači te avenlenge tehan prepelice, sinelen tarobar tiklenlenge izvor panite pijen. Inelen ni'metija saudola. Ali kad te upući bakana, kala blagodati, kala ni'metija, kola pominena pe, da li tane dindeo lengi, amen va kerjam ka kalasu akana cerova pe lafia ka te pomini pe kase, odnosini pe upravo manuša, kola sohine ko vakti pegambere sora alihi salatu wasalam. Pa upući, jer u Kur'ani te ga ne objavili pe, nenge obratini pe. Pa upući badalja kala ni'metija kola pominena pe, da li tane dindeo lengi kola živnge ko vakti Peygambere sor aleyhisselam. Soba manuša žive ko vakti tari objava, neli? Balakla manuša hine, on spasime kurtulime kataro faraoni. Dali nenge ale te pena, Allah prepelice so pomingam hem okija rosa kataro med. Lenge li čilo panitari stena taro barte pijen? Na hine ono dola. Ono vam ja metja ina bikšeja kencar. Vaine but po anglav. Hem vaine ono dlakla i ta ne spasime. Dobra, ma sosa ka teo Allahi len pomini. Hem ne obratini pe. Pomini pe sebe pea kaj sakala blagodatja ni'metija, u stvari hine o lengere pretkija. Lengere pretkija anglune manuša. A o ni'metiva kerjam premalo tiro pretko, premalo tiro angluno, tano ni'meti hem korkori tukeda. O ni'meti akula hinelen anglune narodija sosi katartire manuša, tano ni'meti hem premalo tute. Pa Allah azza wa jalla o benu Israil, hem uopštenu Israilčanen, obdarja, hem počastinja, ne samo knjigencar, nego hem pejgamberencar.
Pekaj niko nikad pobut nijek narodu, pejgamberija, ki istorija napamtini pekaj sinele, nego li su sinele Allah o Benu Israelčanja. Čak nisam istoričarja, kva su bavila istorija, ke biovelninge bića do pejgamberi sabalea, ola bi mu darele, a već akşamea isto dvije biovelninge darele pejgamberi. Znači sabale restau peygamberi, ola mu dar gele, ko akşami već avela oduito peygamberi. Ama u Benu Israel, pošto ola do bingete penakala barem jametija, rosa kataro med, prepelice, kataro bar, tiklo pajte pijen, on smatrije, hem ko mišljenje je kaj ona klanja metija su dobinena, na dobinena nisu save osim kaj tane so Benu Israel. Kaj tane čave kataro Israel. Sebepi kaj amena kataro doa narodu, ana sebepi Allah esoro rahmeti. Ola gyar misimge. Pa o sebepi kataro la ni'metija smatringe korko i pes. Znači o sebepi soso Allah saodula buča lendel, on mi si sebepi on tanodolo. On zasluži nena, on tanodla manuša soala nitoven. Pa Allah i len godidel. Podsjetin len. Sar podsjetin len o Allah, la fiencar واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هنا وعدن الله عز وجل هم أراكم من كتروديوه كدا نيكو نيكا سنشتا ناكا شايت چرل كدا o šefatluko kabulina leteoveo hem kada o otkup, ki smisla plativa, na ne te prihvatili pe, hem kada niko nika se nakašaj te pomožinjal. Ili ko pomoć te resel. Otteku jevm. Araken tu men kataro dive. Mislimi pe sao dive, ko sudnje dive. Sava kerjam kao Benu Israel. Ola i kerge savko mišljenje, kao ni'metija kola dobinena, na ne nisu savjer osim kaj tanon demek narodo Benu Israel. Emon zaslužine na od ova. Pa peleki zamka. Ne zaslužinava ni'meti, to veoma ki dunja, em kad ka irinala komiro gospodari, savogoteova, isto doa su i nema ko dunjaluko ko uma hem kaj, ko ahireti. Jer on smatrije kaj on tanova narodu, so i tane uprave javera narodija, sad su dan danas misljenka, javera manuša i tane lingere sluge, ovaj tane ko savko mišljenje, aha, pa dobro, ako sakla blagodati Allah dela min ki dunja, ko olma sigurno kaj, ko ahireti da se ne inovo dosu zaslužinava, samo gotovo. Pa manuš mislini, piretik negođa, ako živini ko dunjaluko, kaj morate uživinem ko ahireti. So ne morate znači, na ne uopšte za go pravilo. Čak kod din islami tamo suprotno. Ali sam sama Allah radosno hadisi ko te bila od dunjaluko tamo so, emu mine se. Zatvori. A oni džava opisu čelate ko zatvori. Uživine ko zatvori insani? Ne, ograničimo i tano. Tako da u Allah delen godi. Daran kataro dive, samo dive, ko sudnje dive. U Allah zaođe znači lenje, te pena činavljen odmah od ovako moment, dok oni sile savko mišljenje, dobro, amen, ja Benu Israelčanja, amen dobija makala blagodatija, sebe pika amen doa zaslužina. Pa sad su dobijanim ki dunja ka dobinalen kaj, ko ahireti. Amana ne gyaro. Nego Allah tla araken tumen kataro dive, kada kirimen tumen ko tumaro gospodari. Anava kergalenge radumen tumen ko dive, ano ko ako tumen paga ko baroni ameti. Šaja gyarte, te potvrdino dia lengiri, lengoro mišljenje su inenen.
pa on Benu Israelčanja zaslužine na blagodat, em kad dobijen em ko ahira. Amana, jer to Allah bi potvrdino. Pa bi vaken lenge radujem tumen ko dire, ano ko akol tumen pa pobaro blagodat. Amana, nego araken tumen kataro dive. Se odoa dive ket kavel, niko nika se ništa nakašaj te čerel. Niti pa tumare pretkija, tumare anglune, taro hairi na etoven. Pa kogod odoa toven, katar tumare anglune. Čak pejgamberija tumare pretkija toven, so, ako naveringel, nakašaj so, on tumenge te pomožunem. Sar soadova neli, pe kao Ibrahim a.s. Pireda dese, nakašaj ko sunio de te pomožunem. Ala ken tumen kataro dive, ke da tumare gospodare se kaj ranen tumen. Hem obenu Israel, on ta nepravalen but čudni narod, so se čudni narod, se vipi amena koja but puti pomingjam. Anglalio peygamberi alihi selam te avel, ono lea vazdijepe, ono lea falisale, ono lea lufdisale, čak što više mušrikonca lenge pretinge, mušrikonje bi pretinene pejgamberia. La fențar demek, ca bi ken tumen ke da kavelo peygamberi cu ai tano amenge obecimo. Pa ke da alo peygamberi, felemma ja'ahum ma arefu, ea gana soğumuş, ke da o lenge alo, ke da hem jangle, penjarje, jangle kai tano vodova, so peygamberi no opisimo lenge kai ko te vrati. Ama ovdje dalo, tega ni suhine, keferu bihi. Tega ni Allah na veringe anolesti. Pa čudno narodi, veruje anoleste dok je ne odsutno, na ime ote. Ama ke dalo je ne prisutno, na veringe. Znači čudno narodu. Džina alo fali sale čak, dolea dici sale angal ko mušrikija, mene bi pretinen demek, kad iken tumen ket kao peygamberi koje obećimo. Ama ke dalo peygamberi, keferu bihi. Naveruje kilesti. Abho Allah azuđela araken tumen, znači kataro diveke da niko nika se na ne te koristini ili pa te pomožini. Wala yuqbalu minha šefa'a. Peno Allah. Hem nika so šefati kabuli na ne to. To jest nika so šefati na ne te akceptirini pe. Šefati, kad treba plafano šefati, te zauzmini pe neko neka se, inače o šefakluko ko sudnjo dive, potvrdimo i tano neli Kur'anea sunetea, hem konzenzus avela taro ehli suna wal džema, učenjakija. Hem buti tane hadisija, znači kova kerena wafi ki tema kaj ko sudnjo dire, šefađije kao oven o melaikija, o pejgamberija, o šukar manuša, o šehidija. Znači rodosna hadisija ko si kave na kodon. Dobro onda, tamam. Ako i o šefati potvrdimo em Kur'ane, em sunete, em konzenzus, em butane hadisija, so onda kale ajetea, wala yuqbalu minha šefa, nika soro šefatluko kabuli na ne te ove. Akava ajeti ili akava slična ajeti agare, odnosi ne na pe nika staver nego li kaj. Upravo manuša sojtane nevernikija. Pa je nevernikonge, čafirenge, da ne šefati, pa makar najpašutmelenje te oven ko? Pejgamberija. Sa su pomingjam slučaj, neli navodini pe baš Ibrahim a.s. Ket kao kod su njodive, em kad i kjel pire rade, dostojno koja ne, Allah ga bom ti rimpe, kaj rimpe dok je ringape, ne so rodačak, ko pretvorimo kojeg divlje zveri, magar znači koji vucimo kod džehennemi. Pa šefati na ne kase, neverni konge. Hem nastavimo Allah dva, em ke da nika star otkup na ne te prihvatini. Otkup tano koja ke da
platinea entekine odo. Wala hum yunsarun. Hemni konika sena te pomožin. A kala buča trening štar, kolavena ko ajeti, pominena pe sebe pea, kao benu Israel biva čeregar, a meni nam Allahe sere čave. Čave katar le sere čave. Amen ko sudnjo dve denek so, ko ova mene posebno deređa. Pa Allah je doane girini, hem pomini trin buča. Kao dova dive, na ne pomoć, na ne pomoži ba, nikasta, pogotovo do na ne šefat luko, nikasta, pa makar od dva lingere pretkija pejgamberija toven, hem na ne kini ba, na ne plati ba. Inače u manuš neli ki osnova, hem kod dunjalukova žini, akva pravilo. Jekatara kala trin bučao manuški dunja ola spasimo ili kurtali motari nesavi bela. Pelo manuško da je bela, da sa u problemi, sa u haripa, to kurtali mo mora neko sole te pomožim. Ili pa o manuš pelo ne sa u problemi, na štije kove ando problemi ako neko navela im nesete phandelpe. Ovo manuš trito kotaro filane, pa na ne problemi ne dao ti se so garancija. Hem trito pomini pe isku platiba. Ki osnova kvalitano pravilo im kod dunjalu, pomožami sinena kaj sličnoj pravilo, sar so završepe bučaja kate, nikle kataro problemi, kataro odla musibetna, mislim kaj im posudnjo dija garka čeren. Abana, Allah je doane girini, podje se pomina kla trin buča. To jest, na ne aver drumo, na ne aver način, o manušte spasinipe, sar kod dunjaluko, sar kod sudnjo dive, osim so. O Allahi te veruini, šukara amelija delija te čerov kobori kaderi, entaro gjunahja normalno ti kevi pe so poduri. Na ne aver drumo, romanuš bizo imani, navredine se ko sudnjo dive, nisavo pomoć nikasta, nisavo šefat luko, nisavo plati bako god tiklove nešto ne sa i bari sumaten u dinjeneli. Nise, ako bi vajem tu amen vek pouka, amen ki dunja dok nam kvajtane ajeti objavine, iako i tane objavine baš o Benu Israelčanja bodo simpe amen. Na ne javer drumo te uspinahem način, osim ko Allahi te veruina, ja sa sovalani te veruini pe, pejgambere te sledini pe, šukar buča amelija delija te čelo pentaro, lošna bila će buča so podurti i čeramen, vajtano jedino drumohem način. Od vaket kačera postoji mogućnost o Allahi so, da mu toliko rahmeti. Suprotno na ne. Znaš ti o manušte zaradine Allahi soro rahmeti, a na veruini. Šukar buča na čerava, taro haranja durna i čeripe pejgambere na sledini, sar po akvajtane loki harde drumija sar tavađi ko Allahi soro rahmetim. Ko dženeti uvek kačera. Na kuvela pe šukar bučen car nisar. Ovo je ta osnova. Ko znam godu manuški dunja, to je sadaklija, šukar insani, te pomožini, dobročinitelji, su gotove. Osoban je. Ajma, ako Allah na ime rahmećija prema otute, džabetu kesa. Ma Allah kod dostana hadica, čak i pejgamberke pučile, pa zarem tu jarfa, ti rebučen car ko dženti najte koje. Ali, ko rahmeti džiko Allah, Allah pe prekala kala buča. Prekalo, znači, normalno imani, sledbo suneti, šukar, čeriba, delija, amelija, ali kao nazadu na minsar to porahmetite mu kila mare haramete ko sel, kateka čuala es rizenea, Allah azza wa jalla dinga snaga takatim janipa, inshallah ta'ala, ana aver kurko, kana stavina oven sasteko saberi, Allah te dotun sa koji khairi, wa akhiru dawana, alhamdulillahi rabbil alamin.